Balang komunidad atinlang miyayaliwang kwento ning karelang penibatan. Ing penibatan alagyo ning komunidad atin niyang maragol a kwentong makaugne king kasalesayan. Ating pamakitagon a magbayuya ing lagyo pauli ning pamagbayo na ning makapaligid king komunidad ampon pamibiyebiyeda ring tao king lugar. King pamaglabas ning panahon, marakalman ing pamagbayong malilyari king komunidad atin muna mang bagay a manatili. King lisyon na ini abalume ing penibatan ning kekang komunidad anong nukarin ka kabinang. Kaya rin ng lisyon na ini, asahan nyo na nakapagsasalaysay ng sariling komunidad batay sa pagtatanong at pakikinig sa mga kwento ng mga nakatatanda sa komunidad. Gawan mula pare ning makatuking pamanyubok, pan-abalutam nung ang ganano ing belwan mo. Mas lalo da kang asopan nung maging matapat ka king pamakibat mo. Samasan mo anak. Tuntunan, basan ng masalese ring balang kutang at telatag. Pilinan ang pong isulat ing letra ning pakibat king pipakibat ang papel. Bilang 1. Nino king komunidad ing makapamye isong impormasyon king kayang pibatan. Nino king komunidad ing makapamye isong impormasyon king kayang pibatan. A. Achi, B. Papa, C. Ingkong, D. Koya. Wah, ustuka. C. Ingkong. Bilang 2. Nung importante ing sesentamo ing kasalesayan ning kekatamong komunidad nano ing aliwang amano ning importante. Nung importante ing sesentamo ing kasalesayan ning kekatamong komunidad nano ing aliwang amano ning importante. A. Masanting, B. Tukyan, C. Malinis, D. Maulaga. Wah, ustuka. D. Maulaga. Bilang 3. Nanuya ing amanong penibatan ning Pampanga. Nanuya ing amanong penibatan ning Pampanga. A. Pampanglele dagat, B. Pampanglele kanal, C. Pampanglele ilog, D. Pampanglele sapa. Wah, kagaling mo. C. Pampanglele ilog. Bilang 4. Nano ing malyari king komunidad nung misasaw panlaring tao. Nano ing malyari king komunidad nung misasaw panlaring tao. A. Magbayuya ing komunidad, B. Masensuya ing komunidad, C. Sumulungya ing komunidad, D. Ring anggang may banggit ustula. Wah, ustu kayo. Letter D. Ring anggang may banggit ustula. Bilang 5. Insano ing mayap tamong gawan karing bagay aali magbayo king kekatamong komunidad. Insano ing mayap tamong gawan karing bagay aali magbayo king kekatamong komunidad. A. Pabrentala, B. Pakamalantala, C. Palitantala, D. Pamyetala. Wah, kagaling mo. Letter B. Pakamalantala. Magaling. Lawenta ng makanano katibe ing abalo mo king milabas a unit. Gamitan niya ing concept map ban mayakit ing pamiyugneda ring amano king kilog ning kawon. Ing tauling amano king kawon ing susunod panigaralan. Pakibatan mula ring kutang. Komunidad. Klase, rural, pang-asikan, pamanasan, minahan, urban, pang-komersyo, mall, grocery, bangko, pang-industriya, institusyon, eskwela, bale, barangay,
munisipyo, sentrong pangkalusugan, lugar pipanalanginan, palengke. Pamangilala, lagyo, lokasyon, panahon, kalamidad, kasaysayan. Nanuya ing komunidad. Nanuya ing komunidad. Huwag gusto ka ing komunidad bubuan dering tao, aabe-abeng mabibe, ampong manoknangan, king metong alugal, aparewo o miyaliwa ing makapaligid. Nanula ring bubuo king komunidad. Nanula ring bubuo king komunidad. Huwag gusto ka pale, eskwela, palengke, sentrong pangkalusugan, barangay, munisipyo, lugar pipanalanginan. Karing klase ng komunidad, insano karene kabilang niya ing kekang komunidad. Karing klase ng komunidad, insano karene kabilang niya ing kekang komunidad. Uwa, urban. Bilang 4. Makanano ing pamangilala king kekatamong komunidad. Makanano ing pamangilala king kekatamong komunidad. Uwa, gusto ka, lagyo, ampong, lokasyon. Mekeni, atin kong ipakit litrato keka. Basan me pa ing panuntunan. Suryan mula ring makatuking litrato. Pakibatan la ring kutang king pipakibatang papel. Mumunang litrato. Pisamban ning Santa Monica king Mexico, Pampanga. Pangaduang litrato. Ing Balemi. Matuang Bale king Mexico, Pampanga. Pamprosesong kutang. Bilang 1. May kapunta na ka karing lugar aatsuking litrato? May kapunta na ka karing lugar aatsuking litrato? Nung may kapunta na ka, ang sagot mo, opo. Nung alipa, alipo. Bilang 2. Nano ing lagyuda ring lugar a mayayakit king litrato? Nano ing lagyuda ring lugar a mayayakit king litrato? Uwa, gusto ka, pisamban ning Santa Monica, ampong ing Balemi. No karing lalawigan o probinsyala, mayayakit. No karing lalawigan o probinsyala, mayayakit. Uwa, gusto ka, Pampanga. Mamasa, ban makabalo. Basan me ing teksto, ban miragdagan ing kekang belwat. Ampong apakibatan mula reng makatuking kutang. Detang litratong ikit mo nandin, mayayakit la king komunidad ning Pampanga. Ing teksto abasan mo tungkol ya king kasaysayan ning komunidad ning Pampanga. Masayang pamamasa. Ing komunidad ning Pampanga. Ing Pampanga atin niyang 19 ang munisipalidad, ampong at syudad. San Fernando ing kabisera na. Kilala na iti inyapang minunang panahon ing tepanganda ring kayang memalen. Kilala ya ing Pampanga na sentro ning kulinaryo. Mapilan ka ring manyaman aluluto da ing sisig. Marakal la awos king probinsya ning Pampanga. Mapilan ka rin ing Garden of Central Luzon. Pauli ning Barakal ang makatanam a Sampaga, kalupa ning Sampaguita. Ilang-ilang, Kamya, Ampong, Rosal. Ausan demo naman, home of Tocino and Longanisa. Lahar Province, Ampong, Lantern Capital of the Philippines. Kapampangan o Pampango ing Amanong Siswan ang miyembro ning Amanong Malayo Polynesia. Ing lagyo ning Pampanga, may nibatan niya karing Kastila apanimunan ng Martin de Goite. Banwang 1571, anyang
Mirasla ring dayo a Espanyol king lugal. Ikit dala ring katutubo a manoknangan king lugal. Kitnandala ring katutubo nung nanuya ing lagyo ning lugal. Metong ka ring katutubo may kibatya. Sinabi na king pangpang ning ilog. May kasagit deng sabyan ring dayo ing pangpang. Anya peditan deng M na meging pampangan. Leko de ing N kingan, anya meging yang Pampanga. Pamprosesong kutang. Bilang 1. Nanuya ing probinsyang may banggit king binasa mo. Nanuya ing probinsyang may banggit king binasa mo. Wa Ustuka, Pampanga. Bilang 2. Nino reng dayong mi paras king lugal. Nino reng dayong mi paras king lugal. Wa Ustuka, Kastila. Bilang 3. Nino ing manimuna karing Kastila. Nino ing manimuna karing Kastila. Wa Ustuka, Martin de Goiti. Bilang 4. Nanong amano ing penibatan ning Pampanga. Nanong amano ing penibatan ning Pampanga. Wah, kagaling mo, pangpang ning ilog. Bilang 5. Nanu pa ing ausda king Pampanga. Nanu pa ing ausda king Pampanga. Wah, kagaling mo, Pampangan. Pampanga, agos na rin, mga palyari. Suryan tayang pasibayo, nung makananong ne ikwa ning probinsya ning Pampanga ing kayang penibatan. Kasalesayan ning Pampanga. Ing tala ibatan na pangpang o tampangan lele ilog. Abalune ning Kastila ay Martin de Goite anyang 1571. Pampango o Kapampangan ing amanong Siswan. Miyembro ning amanong Malayo, Polynesia. Ding makatuking impormasyon tungkol na king lalawigan ning Pampanga nung makananuyang makikilala. Kilala king tepangan. Kilala king kulinaryo. San Fernando ing kabisera. Atinyang atlong lungsod o syudad. Atinyang 19 ang munisipalidad o balen. Dagdag impormasyon. Pakibalwan nung nano ing asaop da ring Kapampangan king Pampanga anyang minunang panahon. Lawen niya ing timeline ang magpalto king kwento ning milabas a panahon. Pakaintindihan me ing timeline, puling ating pakibatang kutang kay batmeng apanigaralan. Ing makasalesayang milyari king Pampanga. 1335 to 1400, tetagde ing mumunang soberanyang Pampanga. 1571, Disyembre 11, 1571, dineklara ng Miguel Lopez de Legazpi ing Pampanga a manimunang lalawigan king Kalibutwang Luzon. 1647, Pelakwan dala Pampanga ring Orlandes. 1754, ing Bacolor ing kabisera ning Pampanga. 1904, linipat de king San Fernando ing kabisera ning Pampanga. Pamprosesong kutang. Bilang 1. Kapilan niya metatag ing mumunang soberanyong Pampango. Kapilan niya metatag ing mumunang soberanyong Pampango. Wa Ustuka, 1335 to 1400. Bilang 2. Nanong banwa anyang may deklarayang manimunang probinsya ing Pampanga. Nanong banwa anyang may deklarayang manimunang probinsya ing Pampanga. Wa Ustuka, 1571. Bilang 3. Kapilan niya meging kabisera ning Pampanga ing Bacolor. Kapilan niya meging kabisera ning Pampanga ing Bacolor. Wa Ustuka, 1754.
Bilang 4. Kapilan niya may lipat ing kabisera ning Pampanga king San Fernando. Kapilan niya may lipat ing kabisera ning Pampanga king San Fernando. Wah, kagaling mo. 1904. Bilang 5. Maulaga bang abaluta mo ing mga palyari king Pampanga? Bakit? Maulaga bang abaluta mo ing mga palyari king Pampanga? Bakit? Wah, kagaling mo. Opo, banta etamo kalingwan ing kasaysayan na ning Pampanga at kwento tapa kareng susunod pang henerasyon. Kumpletuan laring impormasyon tungkol keng penibatan ning Pampanga, kasaysayan ning Pampanga, lagyo ning lalawigan. Wah, gusto ka, Pampanga. Ring dayo amiras king lugar. Wah, kagaling mo, Kastila. Lagyong binyeda ring katutubo. Wah, gusto ka, Pangpanglele ilog. Lagyong tindanan da ring dayo. Wah, gusto ka, Pampangan. Banwang abalude ring Kastila. Wah, kagaling mo, 1571. Ing bansagda king Pampanga, isulat la rin miyayaliwang kilalang awos o bansagda king Pampanga, pauli da ring produktong mayayakit keni. Daweneng mumunang litrato, nanong bansagda king Pampanga. Wah, gusto ka, home of tocino and longganisa. Laweneng pangadwang litrato, nanuya ing bansagda king Pampanga. Wah, kagaling mo, Lantern capital of the Philippines. Laweneng pangatlong litrato, nanuya ing sagot. Wah, gusto ko, Lahar province. Laweneng tauling litrato, nanuya ing sagot. Wah, kagaling mo, Garden of Central Luzon. Kumpletuan me. Balikan me ing binasa mong kwento tungkol king Pampanga. Ban mabuula ring makatuking telatag. Muna, miras la king lugar ring. Wah, gusto ka, Kastila. Kadwa, ikit dala ring. Wah, kagaling mo, katutubo. Katlo, linapit la ring. Wah, gusto ka, Kastila. Kapat, megutang la ring dayo king. Wah, gusto ka, lagyo ning lugal. Kalima, impekipat na ring katutubo. Wah, kagaling mo, pangpanglele ning ilog. Ayusan la ring makagulong letra ban makabuo kang amano. Isulat ing abu umong amano king gulis. Bilang 1, amano da ring memalen. Amano da ring memalen. Nanuya ing sagot. Wah, gusto ka, Kapampangan. Bilang 2, selebrasyon king lalawigan. Selebrasyon king lalawigan. Wah, gusto ka, Sinukwan. Bilang 3, Belwan king pamagluto. Belwan king pamagluto. Wah, kagaling mo, kulinaryo. Bilang 4, kabisera ning Pampanga. Kabisera ning Pampanga. Wah, gusto ka, San Fernando. Bilang 5, kilalang produkto ning lalawigan. Kilalang produkto ning lalawigan. Wah, kagaling mo, burong babi. Suryan ing mapa, lawen me ing mapa ning Pampanga. Isulat mula ring syudad, ampong, munisipalidad, ang mayayakit keni. Tatlong syudad, Angeles, San Fernando, Ampong, Mabalacat.
19 munisipalidad ning Pampanga yapin lading Apalit, Arayat, Bacolor, Candaba, Florida Blanca, Guagua, Lubao, Macabebe, Magalang, Masantol, Mexico, Minalin, Porac, San Luis, San Simon, Santa Ana, Santa Rita, Santo Tomas at Sasmuan. Basa niya yung kwento ng komunidad ng Mexico. Magsadyang abuo ing timeline kaya ring may masa. Ing kasalisayan ng Mexico. Masiku ini ing mumunang lagyo ng Mexico. Pauli ning Barakal at anamang Chico. Ing kompetisyon da ring paring Kastila ang pong pamanimuna da ring Mexicano ing may medyalan na ing Masiku. Meging yang Mexico. Karing aliwa sa sabyanda menibatya iti king Siku. Pauli ning Makasiku ya malapit abakan ang pong ilog ning Pampanga. Banuang 1581, anyang ding Kastila pelagwende ing lugar a Nuevo Mexico. I Don Francisco Maniago ing menimuna karing Kapampangan anyang 1660 kim pamag-also daring tao laban karing Kastila. Metong apresa mo naman ing penimuna ng General Maximino Hizon ban apalakola king Mexico ring Kastila. Kalako daring Kastila di natangla ring Amerikano. Mera kapya i General Hizon anyang 1901 at peugse de Guam hanggang ng inyang Mateo. Yapong Santa Monica ing patron ning Mexico. Agpangking kwentong abalo mo tungkol king kasalisayan na ning Mexico gawa kang timeline ning mga palyari. Ing kasalisayan na ning komunidad ning Mexico anyang 1581, 1660, ang popang 1901 na nula ring mga palyari. 1581 Wah, gusto ko, pelaglandeng Nuevo Mexico. 1660 Wah, gusto ko, Mig-alsala ring Kapampangan. 1901 Wah, kagaling mo, mera kapya General Maximino Hizon. Basan na ring telatag, dinan niyang batuin ing mabilog nung magpakit siyang pamagpaulaga karing makasilasayang lugar ampong bulan nung aliya. Bilang 1, ipagmaragultala ring makasilasayang lugar. Ipagmaragultala ring makasilasayang lugar. Wah, gusto ka, batuin. Bilang 2, inugseneng dindo ing pibalatan kendi king parke. Inugseneng dindo ing pibalatan kendi king parke. Wah, gusto ka, bulan. Bilang 3, alila dapat mumunta din anak karing makasilasayang lugar. Alila dapat mumunta din anak karing makasilasayang lugar. Wah, gusto ka, bulan. Bilang 4, tukyan laring karatula ang makapaskil king paligid tamo. Tukyan laring karatula ang makapaskil king paligid tamo. Wah, gusto ka, batuin. Bilang 5, sumawop king pamagpanatiling malinis ning kekatamong komunidad. Sumawop king pamagpanatiling malinis ning kekatamong komunidad. Wah, kagaling mo, batuin. Ngening abalo mo ne ing pibatan ning kekang komunidad nanuya para keka ing kasalisayan. Makananume apaulagan iti. Tandanan, kasalisayan ing awsda king penibatanan ning metong amaulagang lugar bage ampong simbolo. Dapat talang pakamalan ding makasalisayang istruktura, monumento, ampong yayaliwang bage amaulaga king kekatamong komunidad. Malyaring gumamit graphic organizer o timeline
neng mamye impormasyon king penibatan ning meto nga komunidad. Tuntunan, tasan lang masalese, tindalang kutang at telatag. Pilinan ang pong isulat ya ing letra ning pakibat king pipakibat ang papel. Bilang 1. Insano kareng 7 probinsya ning kalibutuang Luzon ing dininandang lagyo ring Kastila pauli ning ikit da ring minunang taong menuknangan la king lele ning pangpang. Insano kareng 7 probinsya ning kalibutuang Luzon ing dininandang lagyo ring Kastila pauli ning ikit da ring minunang taong menuknangan la king lele ning pangpang. A. Bataan, B. Bulacan, C. Pampanga, D. Tarlac. Wah, Ustuka, C. Pampanga. Bilang 2. Nanu ing awus da king tala ibatan na ning metong ang maulagang bage, lugal, monumento, ampong, simbolo. Nanu ing awus da king tala ibatan na ning metong ang maulagang bage, lugal, monumento, ampong, simbolo. A. Istruktura, B. Kasaysayan, C. Populasyon, D. Selebrasyon. Uwa, Ustuka. Letter B. Kasaysayan. Bilang 3. Nino imigit ang makapamye impormasyon nung burimeng pakibalwan ing pibatan ning komunidad. Nino imigit ang makapamye impormasyon nung burimeng pakibalwan ing pibatan ning komunidad. A. Kaklase, B. Kakyalo, C. Kapitan, D. Kasiping bale. Uwa, Ustuka. C. Kapitan. Bilang 4. Makananong malyaring medinan pamagbayo king komunidad. Makananong malyaring medinan pamagbayo king komunidad. A. Nung misasaupan la ring tao. B. Nung mikakasundo la ring tao. C. Nung misasanmetong la ring tao. D. Ding hanggang may banggit ustula. Uwa, Ustuka. Letter D. Ding hanggang may banggit ustula. Bilang 5. Insano ing mayap tamong gawan karing bage aali magbayo king kekatamong komunidad. Insano ing mayap tamong gawan karing bage aali magbayo king kekatamong komunidad. A. Pabrentala, B. Pagmaragultala, C. Paritantala, D. Pamyetala. Uwa, Ustuka. Letter B. Pagmaragultala. Hangganin mo, Kenny. Salamat!